MC that we have in Oromo community. Please welcome my best friend, my other half, Iftu Abdrouf. Yeah.
Kangaroo cafe dhageessanii? Kangaroo cafe dhageessanii? Warra si nyaata nu godhu jiru. Cafe Oromooti buna saniin dhugaa kana shaashaa jenne. Rifeensa kee ni bareeda eessa jiratte? Wai, thank you. Ana jaartin diya kana complimenti nama kanniti bro, mashallah. Shemi daga, oshina sotu, oromo mashe, yomu itibotu, baye di shejate, daran janatam, tu di daran janatam, tu. Kana kodekesa oromo mashe akado balesa sabotu oromo jalale tofaya hamani sinagati inafta inagaya sabotu oromo jalale tofaya hamani sinagati inafta inagaya. Sheni jahale, mashe fidoti, adashe budisus, odif gadi kahati, sabotu oro, isheni yobu, Avan shemi daga, okushina soitu, oromo mashe, yomu itibotu. Kasashela le Mexico kama sapoto oromo jalale tofaya hamane sinargati nafta sapoto oromo jalale tofaya hamane sinargati nafta Kabiran barbari shumana mona sapunto oromo jalale tofaya haman sinargati nafta inagaya sapunto oromo jalale tofaya haman sinargati nafta inagaya
shulula ko enyu chare o tasi ko mando saninja Where's the coach? Cairo. And please, we'd like to invite all the players from Dandenong to come on. Please, Cairo players, please come on this. Cairo FC captain Tahir and the coach Ruben, the players, please line up and ready for presentation, please. Grab your... Cairo. Cairo, please. Cairo, Arkadaf, Cairo, Daf. Please. Cairo, Shasha.
Take the nut off. Oh, gonna. When it's your one champion. Hey, Cairo! Promotu biyya keessa jiranii ibantii akkanaa hoggaa agarsiisan ibantii akkanaa kan hoggaa walii qaban waan uummata keenya ibsu kana agarsiisuu qaban dhaamsi kun gartee ispeeshaalii warra gartee koomunitii gaggeessanii koomunitii dabarsu jiru. Akkuma carratti deeme baatee si argee jaalali kenna qabe si argachuuf dhufee eessa deemta na hawwaatu shaggee eessa jirta intala bareeda baale jirtu si eeggadha bulee natti kottu.